الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها المستمعون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Puji Iwan Sanglit, pamahasud si Maha Tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin Tuhan, tuput tunggal nagpapanjari, sin pitong lapis langit, iban pitong lapis bumi. Tuhan, nagdirihir rijiki hamanusia, nag-anughara, sin kabuhi, sin tiap-tiap hangkatao din ha mga manusia, iban sin mga sila kajinjinan. Tuhan, kaingatan na ingkatan jimajatu, manahut maaslag, kikita sin mata iban sin wala, diurungog sin tainga iban sin wala, kana naman iban sindi, wayroon hang sulag uno-uno buat malingkan inyaon, wala siya nakalipu asdain hapangingat sin Tuhan Rabbul Alamin. Ayaw in kakahinang sin ipon niya, hindi niya kaingatan, walaupun in mga kadahon-dahunan haparman niya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wayroon din ha mga hambuok dahon, in mapakpak siya paginlupaan, buat malengkan kaingatan sin Allah Ta'ala, bang uno dahon in mapakpak yaon, iban bang kuno waktu siya napakpak, iban bang hawno hula siya napakpak, iban bang hawno binaywayan siya napakpak, iban bang hawno tampat siya amuin dumagpak maun pababa, kaingatan niya tusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasud si Maha Tinggi, intuhan na to Rabbul Alamin, wayroon sakutun niya, wayroon tiyampatan niya, sabab siya in nagpapanjari singkatan tampat, wayroon hataas, wayroon hababa, wayroon haupat pidyo, sabab may taingkatan ini piapanjari sing Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tiap-tiap piapanjari sing Allah,
inallahu ta'ala di siya magkahunahan ha mga piyapanjari niya. Salawat iban salam kajungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin Nabi wala nagbati laod. Nagpasaplag sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinang tiranan limuhay hatiap-tiap ang kataudaing kato taniyo in pagsabbot sin kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amuna in kunsi sin sulha. Sa tumtumun na to mga kiaulungan sin Allah, hawala pa kialabtik sin dila na to. Yaon pa kita niyo halang sin pakandangan hiina na to. Di lumuhay ka to in pagsabbot sin kalima la ilaha illallah bang bukon sabab pagluwas lungsad sin mga sila masa nakauna. Hasabab sin kalimatu la ilaha illallah in pangu na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban sin mga lundang karabat niya, mga kasahabatan niya, tiyok nila, indugo nila, iban sin alta nila, bangman sadya, in huling masa ini, makasabot sin kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang bukon sabab sin pag matuyo nila, bang bukon sabab sin amo in pagpikil nila, lumanyot in kalima la ilaha illallah, hakatilingkal sin dunya baha, di na to kaingatan, bang uno in pagtawang kalima la ilaha illallah. Di na to kaingatan, bang isyu in pagtawang Allah. Di na to kaingatan, bang uno in maksud na to maripababaw sin dunya. Sa hasabab, sin pagluwas lungsad, tiyok nila, indugo nila, in alta nila, tiyay kuran nila, in anak asawa nila, amo in pagbahasahon, apabila sila manaykod na rin halong sin pamaybay nila, ando kailo, di na sila magniyat in makabalik pa sila tabay nila, buat malengkan apabila makasud sila magbalik palang sin pamaybayan nila. Mayta, hasabab sadya li'i'la'i kalimatillah. Hasabab sadya sin amo in pagpatay mabaw sin kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. In pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon hat in pagdakwa niya, amo in kiwalan in sikiniya, giwaan hulas in pamaranan niya, bukon hat yat to. Sa in pagpasaplag sin panghu na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sahingga giwaan siya dugo din nga pamaranan niya. Hawak to siya nagakatu pa Taif, hangad hulat niya in tao Taif yaon mga lawlasya niya. Hangad hulat niya apabila siya magpasaplag sin agama Islam, saruon doon tumay main tao Taif, may sabab inyaon mga dugo niya. Sa baliskat inagjato, uninhinang kaniya ha Taif, piyag gurak-gurak siya. Sahingga piyag tilo siya. Wala si mandal. In malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala miyaw. Papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mayta, sabab sin ulong nila. Kita nila in kahalan sin Nabi piyag tilo na sin mga kabataan. Ubos na dugo niya ubos na bungo niya habaran. Lampasin bahasa, amo in pagtawahon, dila niya rakuman iman sin padliman niya pad sikini ay wala giwaan dugo. May taiyat to.
Iyasusa si mga malaikat, Ya Muhammad, bangkaw lang niya mabaya papagtikbion na mo na lang niya induabot ini, hasupaya lang na malidop na inamuin hawla taif ini, wayon na makapin. In pagpasatlag sin Nabi, bukon hat amuin kikita niya sa mata-mata, sa in pagpasatlag sin Nabi, amuin masarihaon sambil pamasasasungon. Kita aba dungdungiin sambong sin Nabi. Ulin akin niya, lang niya ayaw. Ayaw niyo lang na julja na alaw niya in mga kauyan. Hawala na lang niya kaya hidayatan in mga manusya bihaon. Kalu-kaluba hasusungon. Kahidayatan in mga anak apok nila. Nahabihaon hamasa tabihaon. Lando na in taod sin mga alim ulama. Hawala taif. Hasabab sin amuin hangad hulat in Nabi sallallahu alaihi wasallam kahidayatan in amuin kauman niya. Bihat in kasabar sin Nabi. Giwaan na siya dugo, piyag-gura-gura na siya. Sa masi pa in hangad hulat niya hidayatan in mga manusia. Bihat in kasabar niya. Bukon biya sin masa nato bihaon. Makatay na sadya kita tiyo bisaramangi. Magtuy kita mamaus isa bisaramangi. At akong kita, sumaysab kita umata. In pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In pagdakwa niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah. Sehingga in Nabi, wala siya nabantog. Hasang bahayang niya, hapag jihad niya, hapag dakwa niya, diya sin kabantog kaniya. Hadayaw sin amuin lakutariat niya. Nag-sacrifice in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nag-isa-isa siya halaw sin Gharu Hira Habud. Tiyatay kuran na yung anak asawa niya. Minsan saan hisyura hindi kako kaniyo. Apabila ang anak asawa, kakausan niya hang kaadlaw, 2 adlaw, 2 adlaw, di niya kakitanin anak asawa niya. Sabang lumiw rin hato, limpalimpahon na siya. Maita, sabab sin, lando inlasa niya, ha anak asawa niya. In Nabi, wala siya halaw man sin anak asawa niya, yato siya hata simbod. Unin hinang niya, nagtatafakkur, bangbiya din sa jin ummat ini. Amuin kahidayatan sin Allah Ta'ala sunod palang sin sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In angan-angan sin Nabi, in da'wa sin Nabi, bangbiya din sadya. In ummat ini, makasud sila palang sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katan. Hangkan, in mga kasahabatan, subhanallah, lando inlasa nila papangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mayta. Sabab in Nabi, hadik pa siya makapagdaak pa mga kasahabatan niya, asal na di maragbus hagin hawabaran niya ipiyang daakan niya. Hangkan in mga sahabat mabiyak kilap. Apabila sila daakon sin Nabi, saron doon, tumulahad huminang simpiyang daakan sin Nabi. Landuin lasa nila, papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sambil na kaminsan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamasa, amuin, gimwa dain ha mga kasahabatan hahula Makkah. Hawak tuman sila doon hawak. Nabihag sila sin ato. Hambuk na rin kanila amo na impagnanan ni Zaid ibn Dathina. Di hakis sa ini dungdungan na to marayo. Bangbiya din inlasah kasih sin mga kasahabatan papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman in Zaid ibn Dathina, nasaggaw siya. In nakasaggaw kaniya,
amunain Abu Sufyan ibn Harb. In Abu Sufyan ibn Harb hama sayattu kafir fasya, musyrik. Magsisyirik siapa Allah Subhanahu wa taala. Kuntara sisin agama Islam hama sayattu. Long dihayan sin Abu Sufyan kan Zaid. Long niya ya Zaid. Unshiduka billah ya Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan ana indana makanuka nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Long sin Abu Sufyan, ya kau long na Zaid. Sapahan ko long nahangan sin Tuhan. Mabayak kau long niya. I Muhammad long niya habihaun, yari long na rin di kamu. Lagi long niya in kiaaunan niya, long niya in tempat niya, long niya bi'sin amu in kiaaunan mo masabihaun. Uturun na mo long niya kanya in onia. Sakali long niya in ikaw long niya, yatto kau hamanga ahli kalwarga mo naghali-hali marayaw. Mabayak kau long nabihat to. Ingatun nila bang biadiin illasah. Sin mga kasahabatan hapangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makabulintok bahin in sambag sin Zaid. Unin sambag sin Zaid. Faqala Zaidun, Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi muqimun tusibuhu syawkah wa inni jalisun fi ahli. Laung sin Zaid ibn Dathina irut lang niya sa pahan kuhangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Di tod ako lang niya magrida iban sin mabaya. Sin in panghu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayaw lang niya in yari na hindi hatampat niyo bibin sana niyo. Walaupun lang niya in yatto siya bihaun hatampat niya. Yatto siya bihaon lang niya ng ahali-hali ha pamilya niya. Amuin lang niya kaingatan ko lang niya in katunukan sadya siya. Bukun niyo bunood. Yatto siya lang niya. Hahula niya. Hakauman niya. Halauman sin mga ahlu kalwarga niya. Sa kalilang niya kiyadunukan ko kiyatunukan siya. Di tuod ako lang niya makakaus maghali-hali lang niya habay ko sa hinggalong na makatukuin na bikahatian tingkahalan niya. Biada sin sa kaula-ulaian sila sin Zaid. Minsan lang niya innabi katunukan, sibi-sibi dalang niya tunok. Di na mo na lang niya kakausan na mo iasag indugo na mo. Bangman lang na innabi di siya katunukan, amo pakalaw niya inhibutang lang na innabi rin di hatampat ko dihaon. Amo inyari ako bibin sana no, tantulong na di. Naunuin ako sin Abu Sufyan, in akin na wallahi, sapahan ko lang nihangan sin Allah. Wayroon ako lang niya, bakas lang niya nakasakop. Lasa sin mga manusia, biya lang niya lasa sin mga lundang karabat niya. Tudyo maun paginhawabaran niya. Papangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang akya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di masampurna tumtumon na to ini marayaw. Arakala, wala na to kiyahatihan in parkala. Bang biya din in laggo sin parkala am in paglasa pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di masampurna in pag-iman, iban pag-agama, sin tiap-tiap hang katauring kato taniyo. Apabila di lumiyo illasa na to papangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dayin sin ginhawabaran sin kita ni di haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasy syaitanir rajim.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamongan o Muhammad, pamongan o Muhammad, bangin kiaaunan sin mga kamaasan niyo yan, iban sin mga kaanakan niyo yan, iban sin mga langgong niyo, mga katautay manghuran niyo yan, iban na sin mga kaasawahan niyo, iban na sin mga kalasyaan niyo, iban na sin alta, piagbaktian niya, piagtuyuan niyo, nag-usaha kamo. Iban na sin amuin usaha niyo. Lando tuod indamag niyo, amuin malawa din doon kaniyo. Lando in ayad niyo. Iban na sin pamaybay niyo. Marayaw tuod matto in panghimo panginyo rin doon kaniya. Ahabba ilaykum minallah. In katan sin nasabbot yatto. Labi niyo yatto kabayaan, labi niyo yatto kalasahan, labi niyo yatto kasusuran. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala iban panabi niya. Wa jihadin fi sabilih. Iban labi niyo yatto, amuin kasuban deng sin amuin magbakti kamo, magluwas lungsad kamo aran sin Allah. Na takamana kamo. Takamana kamu mga ipon sin Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Jaga-jaga na kamu lang niya. Sahingga lang niya paratungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin siksa dengan Tuhan Rabbul Alamin. Hikaisa niya. Inhikarwa niya. Apabila kamu lang niya. Labi na ilasan niyo. Dan ha mga nagkasabot yatto, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Long sin mga kaulanaan, in mga taulang niya, nakalabi illasa nila, haparkala na sabot yatto dengan Allah iban panabi niya. Tan tutuod in mga manusia yan, wala sila nakasya dan hasipat pagkamunafik. Ayaw in kita niyo. Amuin wala kita niyo bakas kya susuknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kya ridaan kita niyo sin Tuhan. Walaupun in mga kasahabatan, buhi-buhian pa sila, kya susuknaan na sila, radiyallahu anhum wa radu'an, ang paapabila kau naputos na sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin ulong sin Allah, wayroon na insurun muwat malengkan sulga sin Allah. Sabab in sulga, in kudsi niya, uno, amo na in ulong iban rida sin Allah. In sulga, yato siya hataas. Uning kunsi niya, in kunsi niya, ulong iban rida sin Allah. Hangkan imian in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di niyo lang niya hikasud sulga in ang malibadat niyo yan. Sambahayang niyo, puasa niyo, zakat niyo, paghaji niyo, pagsadaka niyo, pagmarayaw niyo, hadwa maas niyo, pagmarayaw niyo, hamanusya, paghindo niyo, pagpangadji niyo. In katanyan di ni kasudsulha. Subhanallah, naajaypin mga sahabat. Habya ini natuyo na to mag-amal ibadat. Sakalin amal ibadat dato di ikasudsulha. Minsan pa ikaw ya Rasulullah, in amal ibadat mo di mo ikasudsulha. Siyambakan sila sin Nabi, walaw ana. Minsan palang lain ako, amal ibadat, kuri ko'y kasud-sulga. Alam sin mga sahabat, ini kasud palang sulga ya Rasulullah. Illa ay yatagammadani Allah birahmatih. Ba't malengkan lang niya, ini kasud ko lang na palang sulga apabila ako maputus na sin ulong ibang rida sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sulga in kunsi niya rida iban ulong sin Allah. In rida iban sin ulong sin Allah. Aun day sab kunsi niya. Uning kunsi niya amunin amal ibadat sin manusia. Labi aula na isang bahayang sin manusia. Di mo mahasil in rida iban ulong sin Allah. Bangwayrun amal ibadat piya taragbus mo. In sambahayang, in amal ibadat, in pagpuasa, in katan. Unoy sabing kunsi niya. In kunsi niya amuning kasutsihan. Hangkan bang imano siya, di siya maingat manutsi, di niya maukab in amal ibadat niya. Labi luwa na yung sambahayang. Bang imano siya, di siya mangadji parkala, kasutsihan, di niya maukab in amal ibadat niya di. Unay sabing kunsi sing kasutsihan, amo na in niyat. Bang di maparayaw in niyat sing manusya, di niya maukabing kasutsihan. Sulha sin Allah, ulong iban rida sin Allah, pag ibadat, kasutsihan, niyat. Hangkan bukun, maluhay in pagsud palong sin sulha. Bukun deng kau haniyat, lumakso ko magti palong sin sulha, bukun. Nakaminsan, namisita yung mga kasahabatan. Lamod daray doon ni Abdullah ibn Hisham. Long sin Abdullah ibn Hisham. Hambuk masalong niya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon kami long niya hadarat sin pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta long na iban sin Umar. Kiyawa long niya, illima niya. Illima sin Umar, kiyawa. Doon man bihanlong na bihayan, nag-uulin in Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin Umar. Lam sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. O kaulong niya daak sin Allah. Sabunnal tuudlong na in ikaw. Labi takaulong niya kalasaan din hakatan. Uno-uno na habaw sin dunya. Malasa ako lang niya kay mo ya Rasulullah. Dain sin alta ko. Malasa ako kay mo ya Rasulullah. Dain sin kabun ko. Malasa ako kay mo ya Rasulullah. Dain ha anak ko. Malasa ako kay mo ya Rasulullah. Dain ha asawa ko. Sa amura ko man ya Rasulullah. Labi ko isab kalasahan in ginhawabaran ko. Hawak tu diungog sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaptangan sin Umar. Amu in Umar ibn al-Khattab nakalamod. Dain ha mga hangpo manusya papagkog kuyag na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amu in wayroon na pagduwarwa sulga na indatungan niya. Unin agi kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La walladhi nafsi biyadihi. Hatta akuna ahabbu ilayka min nafsik. Unin agi, simpang na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long na ya Umar, tanto long na di tudlong naman jari. Di tudlong naman jari ang kabtangan mo yan, di. Walladhi nafsi biyadihi. Sa paham ko lang niya, haano intag amulahi sin ginahabaran ko yan. Di lang niya Umar masampur na in pag-iman. Iban sin pag-agama yan din doon kay mo. Sa hindaya Umar, di lumiyo ilasa mo marikako din sin ginahabaran mo. Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa roon doon pagdungog sin Umar, ampas siya magtisimambong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long na ya Rasulullah, biyaon na long na biyaon na tudlong niya. Ya Rasulullah, maapatudak ko long niya. Biyaon na long niya. Lando na long na ilas ako kay mo, malasa ako long niya kay mo long na sin ginawabaran ko. Faqala an-Nabi sallallahu al-ana ya Umar. Hati niya, biyaon long na ya Umar. Ampalong niya, nasampurna long ning pag-iman din doon kay mo. Subhanallah. Umar ibn al-Khattab, nag-atumang iman sin sakro. Umar ibn al-Khattab, tiyo, inyawalihan, indungo, inalta, binin, in mga kanunungan, umatumang hasakto sin
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatulanga sa trusin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na sampurna in pag-iman niya sehingga wala lima biinlasan niya pa Nabi din sing ginhawabaran niya. Nabiyaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka di masampurna in pag-iman nato, bang di lumabi illasan nato papangu nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, asubuhun nato kuno imbaran nato. Wahai kaubaran, mauno-uno illasa mo papangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana mamarayaw, tataba marayaw, aun sa amuin sunna kau matug, nangahali-hali kau bihayag. Hawak mo pirong-pirong mo imata mo, asuruhon mo ingin hawabaran mo. Wahai kau baran, hawlo kau kan Umar. Hisiyo ka mo mataas darajat iman sin Umar. In Umar wala na sampurna in pag-iman niya. Bang wala lima biillasan niya pa Nabi din singgin hawabaran niya. Wahai kau baran, hawlo iniyamutan mo lasa mo papangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halawon sinhang kaadlaw wahai kau baran, makapilar ako makasalawat hapangu na mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Longsin kaibanan in pag-iyanun long niya lasa hapangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amo na long niya in pagparagbus hasun na sin Nabi. Hadith kaya bayta sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aki sin Nabi. Hisiyo-siyo lang na in nagbuhi sin sunnat ko. Nagparagbus lang na sin tabuhi kuron hagin hawabaran niya. Tan tutod in tauyan maktan malasakako. Apabila lang na in tauyan maktan malasakako, insyayan lang niya dahon ko na maglundang panun sumud palong sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasuriha ini. In Umar, wala siya nagparagbus sin sunnah. Allahu Akbar. Umar ibn al-Khattab. Amo in nakasasakop hanabi. Ahon minsan iyanun katang kasunnat-sunnatan sin Nabi. Nahinang sin Umar ibn al-Khattab sa wala na sampung na impag-iman niya. Sehingga wala siya lima sa panabi sallallahu alaihi wasallam. Amo hindi ito halong sin pangatayan niya. Na ikaw, o kau tay manghud kuha ka na Islam. Hisaba ingin hawabaran mo. In hukuman, sin amuin, palabihun ta in lasa, panapangu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din hagin hawabaran tiya, wajib patiap-tiap ang katawring katutan niya. Inhati sin wajib, bang mo hinamon magpahala kau, bang mo tinggalan, tan tutuod magdusa ko, patuhan mo Rabbul Alamin. Wajib. In suway lasahon ta impanguta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sayan, ayaw kita niyo mainu-inu. May tain mga kaulamaan na to na kauna. Sa kahawa tahon, paaunon nila in pagtumtum sin kapag anak hanabi. Paaunon nila in pagtumtum, amo in pagluwas, lungsad, pag-sacrifice sin Nabi, bangbiya din siya naglugto, amo in bangman sadya kahidayatan in ummat ini. May tayat to pagsabbuton, hasupaya in Nabi di na to kalupahan, kaya ingatan na to isingan sin Nabi, kaya ingatan na to banghaw no piyag anak in Nabi, haw niliuran sin Nabi, kaya ingatan na to bangbiya din in sacrifice sin Nabi, bangman sadya in kita ni makasud palong sin sulha. In mga kasahabatan na kauna mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun din kanila. Apabila di nila kakitaan in Nabi, aun hambok tao, halaw man sin Nabi, pagdaraak-daakon sin Nabi. Nakaminsan miyap to siya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namutian in pamayuan niya, duhaing na in ay mo kaniya. Siya sumo siya sin Nabi, long niya unulong na inji matulong niya pero hagi pamayuan mo yan nit long na napindalong niya inay mo kamo long niya ya Rasulullah wayroon long na sakit ko wayroon long niya kimugdag kako wat malaykan long niya hangka sa saat sa jalong niya apabila takulong na katuntuman di takulong na pagkakitaan magni long na imparasahan ko ya Rasulullah bihat to inlasan nila pa Nabi
Magngiin parasahan nila, mapindain amuin ay mo kanila. Inwal na sin pamayuan nila apabila di nila kakitanin Nabi. Ang kaning mga kaulamaan na to, tahon-tahon, kisahon ka to ing kapagbataan Nabi mayta, asupaya di kita nyo malupa. Katumtuman na to in Nabi. Di na to kasinguran in mga sahabat. Tahon-tahon wala sila nakapagkisa. Hakapagbataan Nabi mayta, sabab yawn halawman nila mismo in Nabi. Kikita nila yung kahalan sin Nabi. Nasa salam nila in Nabi. Narara nila nagbisara in Nabi. Biya dining kalupa nila sinyaon kanila halawman nila. Hawak to kita sin mga kaulamaan na to. Inut-inut na yung ummat ini. Nakalupa na hapangon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon na agad magsabot sin kakisa-kisahan niya. Na inang tiranan, kimo na inlasa na to panabi. Unin hinang nila, suwayra lang niya paaunan yung pagtumtum kanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na di kaawsan sin tiap-tiap ang katauring kato taniyo. Amuin adlaw-adlaw kita niyo magnasiyat kapag bataan Nabi. Unin hinang sin mga kaulamaan, minsan da kuman sa kahawa tahong makaminsan. Piyakog dan habulan. Kapag anak kanya, hasupaya katumtuman, in adlaw hati yan, bulan maulud. Unin hati niya, amo na yan in adlaw kapag anak, hanabi amon nag-sacrifice, may takita niyo na haon din ng kabinsanaan. Kahatihan na to ing kahalan. Hagka na amo inin piagbiddaan na to iwan sin mga masa nakauna di na to mapagsibo. In sila kaya sasabuhan nila in Nabi. Minsan nawapat na in Nabi. Pila tahon na piagutan nila, kaya ingatan nila in Nabi. Kikita nila, in Imam Malik radiyallahu an, hambok siya Imam Gaggil. Apabila masabbot kanya in Nabi, uninhinang niya tumukko. Mamidpidiin Imam Malik. Tumukko siya bihayan. Biamo in magluha in mata niya. Apabila masabbot in panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may taayat to. Sabab sinlasan nila hapanguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw o kau Muslim, bang masabbot in Nabi, magpakasalawat da kau. Bang masabbot in Nabi, kananaman mo illa sa panabi sallallahu alaihi wasallam di. Mayta, sabab di mo na pagkadungan ng kissa sin Nabi. Nabiyaon, apabila ang magkissa, nabilaon kita niyo. Subhanallah. Inyaon, bukon yaon uno bang uno. Sa inyaon karna lasa na to panapina to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi na to nakakausan adlaw-adlaw, di na to kakausan bulan-bulan, minsan na kumantahon. Ipagsuy-suy na to. Bang mo iyanon intaw, katuka pa madrasa, supaya kang makahati kisa sin Nabi, bukon katan, ano siya magbuha pa madrasa, bukon. Halong sin hangga 2%, pila ray magkatupa madrasa, 5, 10, hawin 90, yatwa tabo, yatwa mga mall, yatwa katan. Subhanallah. Hawin mo kakita ni Manu siya, halong na si masjid biya ini. Adlaw Jumaat matipon. Napiaon ang sin mga ulama, pagkissa, asupaya matipon ang mga manusia, katumtuman nila, in kissa sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asupaya suminog, pabigi jantong na to, ando kailuin Nabi, in sacrifice sin Nabi, bang biya din siya dyan nagpasaplag, asupaya kita niyo makahati, kita niyo sin agama Islam, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li walakum, wa li sairil muslimin, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga jama'a berhormat, in kita niyo di habaw sin dunya ang padduman nato aw uupihan nato amo na injungjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga kaulamaan na kauna, in mga manusya na kauna rin kato tanyo, halong sin hangkarum
sa baba-baba na salawat nila hangibo. Amo na yun sa baba-baba. Naita, pasupaya, di malawa kanila. Inlasan nila papango na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inmano siya, uno-unong indaran hasimud niya, hati niya, inparkala yan kalasahan niya. Di ada sing mano siya. Apabila malasa siya asawa niya, daran niya siya sabutin asawa niya. Apabila malasa siya amoy usaha niya, daran niya siya sabutin usaha niya. Apabila malasa siya anak niya, daran niya siya sabutin anak niya. Nang ikaw, in ako, uno ba indaran ta pagsabuton ka, kung nura magkasabot tayong panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab din mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masuok na sa magdaratong in amuin. Long tawihayan pagsar sila sin kapagbata sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ando dilan na to wakto asupaya kana naman na to inlanab sin pag-iman masampurna in pag-iman halom sin bigitantong na to bihaon masabot ta na tabiya gatus tabiya ayaw in bata-bata in makahati kahalan kissa sin nabi nakaunayat to bata-bata hangpo tahon. Apabila mo pasabutong kahalan sin Nabi, kaingatan nila. Nita, sabab pagkadungukan nila. Habihaon, ayaw in bata-bata. Walaw pun, ayaw in bata-bata, ayaw in amuin tawaas. Ayaw in bata na ngadji, walaw pun in guro. Walaw pun in guro. Bangdi siya umatud pa kitab mamassa, sira sin Nabi. Hawno piyag anak in Nabi, hawno inliuran sin Nabi, walaw pun guro, di niya kaingatan. Suway sadya siya makakita biyan kitab, ampa niya kaingatan. Hikapagsar sila niya, apabila niya mabasa, bang di niya babasa, di niya nakatungtungan. Mayta, tanda, sindi niya, pagbat-baton in pagbata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan na to wakto. In pagsar sila, hakapagbata, hapango na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dumungog kita ni mga kaguruhan na to, tumayngog kita ni. Bangga din kailo, in amo in sacrifice, sisipangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na inang tiranan, kaya hidayatan kita ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتنا في كلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.